السلام عليكم ورحمة الله. हाँ जी खान साहब क्या हाल है? खैरियत। أنا تماشاگران محترم بازار مکه مکرمه بازار خوراکواری جمله آبتابی در اینجا همه چیز هسته. ساعت 7 پگاهی قطعی 6 پگاهی قطعی شده. مقصد کدومه که زندگی میکنه میایه یه ماه دو ماه میسته همه جا بیا بگیره خوبه نرخش خوبتر ایده. این او پره را بازاری میوه و دیگه چیزا پیدا میشوه در اینجا. بازی ما نصیب کنه انشاءالله برای معتمرین هستن در این مملکتی گوسفند میخریم انشاءالله برای اوقات کردن خدمت. چند روزی هستیم برای اوقات کردن. اینا تقا جای گوشت اگر بخواه گوسفنداش همیتری هم. این گوسفند تاجیکستان نیست که کارو بارو چی باشه. نونای افغانی اینا این فطیر هم اینا یاش نونه افغانی یکتاش یه ریال هست میگیریم سرازو. خب حاضر مغازین گوشت محکم هم در جهت که ما بروقت اومدیم به سلقینی. سلقین اولی بعد ترک. خب حاضرش هم بازار میدرویم. اتقایی همش ده همه درون از ما همینجا رفتیسیم. صبر میریم ما خانم میریم بسیم. من مغازین میوهش کدوم میوهی که بگوی هست بازار مغازین میوه. سبزی در اینجا نیست. سبزی در او پره اون او پرنگیش در اون بیا اوجا در اینجا مغازین میوهگیه. اینا چخیلی میوهی که بگوی هست اینجا. اینا بازار چند کلنه ماشاءالله اللهم بارک. خب آدمایی که میاین یه ماه میستن یا برای حج میاین میستن اوقاتو اینجا مثال معقول نمیشه. بسیار تیزن ریپرا دارن. میتونن که خودتون بیایم اینجا پرودوکت را بخرین خودتون تیار کنین. اما اوقاتایی که دوست میدارین مثل شوربا چیز افراد اینا اینجا همه چیزا پیدا میشه. ये कितना का है भाई? 4 रियाल भाई 3 पीस 10 रियाल। हाँ 4 रियाल 3 पीस 10 रियाल। 3 10 ريال 3 10 ريال 10 3 12 10 ريال 10 خیلی کیلو خط میگی. بیا چند کیلو هم میگیری؟ 10 کیلو. زیلین بسیار ارزون است. زیلین یک پاکت پرش كم هذا جزر كم؟ نريد 10 كيلو. كم تعطينا الكيلو بكم؟ تريد 10 كيلو. خذ لك 10 كيلو. ايوه في كيس منه تقريبا 7 كيلو ب 20 ريال. 7 كيلو ب 20 ريال. يعني الكيلو بكم؟ اضرب انت 7 كيلو. شوف لنا لا بعد كذا 7 كيلو طالع. كم؟ السبع كم يبغى انت؟ ابغى 10 كيلو. انا ابغى 10 كيلو. 10 كيس كامل 7 ريال 7 كيلو 20. لا 3 كيلو ب 10. طيب لا هذا موجود في كل مكان. ثلاثة ب10. طيب اعطيك 14. نحن نريد 10 كيلو. سه تاشا 10 سو میگه
میگم 10 کیلو میگیریم 10 کیلو هم همون نرخ پیسه است این 10 کیلو دیگه آب تو حساب میشه برای سوزی را کنه میخورن مردم میشه خدا نمیبرن هنجی خان صاحب السلام عليكم كم هذا؟ 15 لا نريد 10 كيلو 10 كيلو ولا 10 كيس 10 كيلو هذا 7 كيلو تمام 15 10 كيلو بكم؟ ما في الكيس كذا 15 يعني 7 كيلو 7 كيلو 15 15 15 7 كيلوش 15 ريال 7 كيلوش 7 كيلو بس نیست؟ بس 10 كيلو 10 كيلو بجرين أخي 10 كيلو نريد 10 كيلو اعمل لنا 10 ها؟ لا ليس اثنين ضدها بجيب مش هذا لا يخرب 10 كيلو بجيب هاتشات أخي هذا لا يخرب إذا يكون عندنا 5 أيام هكذا ما يخرب ثلاجة فيه أيوة ما يخرب ما يقرب تمام أعطينا بس نريد أخي نريد هكذا نأخذ هكذا نختار يعني لا يكون في خربان لا كما أنت لن تضع فيه غير كيس بس هو نفسه بس هذا كيس غير هذا جديد بس هذا جديد حتى عبد الباري مع الجزر الكبير إيه تخوي بيو بين كواغاني دقيقة في هنا 10 كيلو اديله كيس 10 كيلو كمال يا كمال كم يكون شو هذا هو هذا كم هذا 20 ريال هذا 10 هذا 20 ريال 15 كم كيلو هنا ها هذا 7 كيلو هنا كم كيلو 7 هذا 20 كيلو هنا هو حبته كبيرة هنا بس ريولاي هاف كيلو هنا هاف كيلو مايدا هيكو 15 ريولاي هاي نوم بيجي كالون بگیریم كالون يا كمال قدام خيار قدام خيار السلام عليكم कितना है खान साहब ये कितना का है हमें 10 किलो चाहिए 10 किलो चाहिए हमें 10 किलो कितना का दोगे नहीं आप उसको करो ना 10 किलो चलो 2 ले लेंगे हाँ दो कितना हो जाता है 30 रियाल नहीं सस्ता करो ना वहाँ से सीधा आपके पास आ गए हाँ यही रेट है आपको नहीं देना सस्ता नहीं दे दोगे अगर 2 ले लें 2 खानेगा 30 रियाल सीरियल شو باك सस्ता नहीं होएगा खान साहब